nakwe nguthandayo noma kusebusika abafundisi kodwa uJesu wabonakala ehamba ethempelini. Ngicela sivale ngaloko nje. Phakathi kobusika yabonakala ingangamshi yasemazulwini, yabonakala inkosi yenkazimulo ihamba emphemeni kaSolomoni ebusika. Angimazi ukuthi inzoko uJesu wayehamba kanjani, kodwa ngiyamcabanga nje ukuthi ubethi nakahamba kuthobe indalo, ngoba indalo iyamazi noma wena ungamazi. Ubethi nakahamba utshani bushwabane, uthi ubani lodlula ngakithi, ulizwi likaThixo lizwa ubumnyama bubaleke ehamba